Gabar di John. Tama na. Head to tail. Head. Juga sana pungli. Tam lagi sa. Tail mang khayang. Tail. Side side. Tahu kita side. Laut satu lagi. One plus two. Out. One plus two. Hani. Yang simple ini. Go. Terus kayak kita tadi langsung. Apa yang serem ni? Serem dia. Selesai. Kulit. Tanah kulit. Budi, tambah durba. Tanah kulit. Puras mana? Laut likan. Asri. Tam rome sagak kesan ni gudi di. Sab sih pura. Ade, bonus ade. 1 point Gabar di. Ari, sorry jalan. Bonus ade. Tunggu mana sih? Tunggu seleksi nama. Ini Sports Talent Search Program 2024-25 sini youth affairs and sports department engai Jompijala sub division ni under block level kam sub division level o khela choli tongo o jaga o chaita event ni upor football athletics kabaddi tei football by athletics gankai 10 bochor ni cherai besa tei buri besar bagai gankai Koko tei kabaddi gankai 14 bochor ni cherai besa tei buri besar bagai gankai seng borok no jaga mate selection thaya konai Jompijala sub division ni kaje team sinamnai o team rok na konai phainai buskang mas ni 3 tarigo march ni 3 tarigo Sibajala district level o selection trial borok thanai ka jaga na hoite taisa kaisa district team khajaknai a jaga 3 ta sub division ni je team phainai rong bisingo hangkai sango bahaikai bongno state level rohornai state level rohormani yagulo hangkai state level kaisa jeng bongno selection khai Tripura sports school hai jaga a jaga Badarghat tei Panisagar duita Tripura sports school tongo a jaga o borokno boti khaijaknai abo karibo o jaga je thongkrong jeng je selection khai toni mani borokno bibinno जों कैम्प रक खाइनाय गाजगान होते जे काहाम न हंगाय जेमन चिनी अंडर 14 नि बांगमा चिनी स्कूल लेवल नेशनल गेम्स खेला रखंबो आजागाव त्रिपुरा टीम सिमतानिव बरंनो जों बासे खाइतलांनाय ओमफ्राय अजागाव थांनानै हंगाय ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन खायनांगौ आबो हंगाय माने ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन खायासा पर्यन्त केबो थांमाया
ओमफ्राय ताबुसुक जरा जों नुकजाखा चिनि सिबाय जिल्ला डिस्ट्रिक्टनि 4471 जन अनलाइन दै बरक रेजिस्ट्रेशन खायका ओमफ्राय गोबांमा अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खायनायनि हिनबा खायमियाबो दंबायो तामनकाव आधार कार्ड नांगौ ओमफ्राय चिनि पारानि बर रंखाय बाक्सा आधार कार्ड करिनि बागै रेजिस्ट्रेशन जों तेबो बांमांखमा आसो बांमालिया जम्पै जिल्ला निखाय फिया सारा त्रिपुरानि बिसिङाव नाहारनायखा ओमफ्राय जों ताबुसुक जरा 30,000 चिनि चाराय बोसा बोरै बोसा रेजिस्ट्रेशन नंका 30,000 नि बिसिङाव चिनि जम्पै जिल्ला चिनि जम्पै जिल्ला बा बिशालगढ़ ते सुनामुरा मिलियाखौनो चिनि डिस्ट्रिक्ट सेकेंड पोजिशनाव दङ ओमफ्राय जों खाखायाव ते किसानि बागै जों फार्स्ट पोजिशनाव फाइनाल बागै जों चेष्टा खालामो अच्छा सर और सिलेक्शन खाइसे स्कूल भर्ती खाने ना भाई इनका स्कूल लगले बरनी कोटा रगले भाई अब हंगांका स्पोर्ट्स स्कूल कोनो कोटा सिस्टम करो अब जे काहाम जों आरो बनन ना हावो आजागाव फुटबल नि बागै जों 20 जन सिखानाय ओमफ्राय एथलेटिक्स नि बागै हाइना 15 जन सिखानाय अब स्पोर्ट्स इवेंट वाइज कोटा कियाबा आजागा कोनो सब डिवीजन आमतिर कोटा आजागा जे जत्तनि बिसि गोरों बनन ना दा आ स्कूल थांगांका सरकारनि होइते बरमनि तमथाय जामानि गानमानि बेबाग न सरकार आबो बरकाबो बहन खायो चिनि जम्पै जिल्ला आरडि ब्लकनि आन्डाराव खालायनाय टेलेन्ट सार्च प्रग्राम 2024-25 4 जन जों खायका 4 जन बिसोर दिनाव साब डिभिजन लेभेल एबा ब्लक लेभेल जे टेलेन्ट सार्च प्रग्राम आरो चिनि टेलेन्ट बासायनाय अब बिसोर जों जारा टेलेन्ट जों बिभिन्न इभेन्टआव जारा टेलेन्ट फुटबल भलिबल फुटबल काबाडि दिनै ख'खो एथलेटिक्स अब जारा टेलेन्ट जों मांखाय बंनो जों डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव राखनाय फाइनाल 3 तारिखआव डिस्ट्रिक्ट लेभेल मिटिं नाय सिपाहिला डिस्ट्रिक्टआव अबंनाय चयला स्कुल मात बाय ताइ दिनै लास्ट माथा स्कुल मात जिदि नाहार मुंखा अरनि हयते जारा स्टेट लेभेलाव थांनाय बरंनि हयते जोंनि डिपार्टमेन्टनि टिपा स्पोर्ट्स स्कुल हयते बरंनो फ्रि अफ कस्ट बरंनो आरो बति खायजानाय आरो बरं थांनानै जानानै पढ़ाशोना खालामनाय जतना गभर्नमेन्ट अब दैया खायना जे तिनी बातानिया रगले बहुत डिस्ट्रिक्ट नि चिनाम जम्पै जिल्ला साब डिभिजननि 31 बिसिनि विलेज कमिटि निता काय बोसोर रंनो ग्रुपनि आरो प्राय 35-40 40 मतन रुंना आरो तिनि अंशग्रहण के आरो तिनि बो इरबेन मथंजाका आरो अंडर 10 इयर्स नि फुटबल बॉयज एंड गर्ल्स ताइ एथलेटिक्स दङ अंडर 10 इयर्स बॉयज एंड गर्ल्स मेडिसिन बल थ्रो 10 इयर्स बॉयज एंड गर्ल्स अब हाय इवेंट ताइ अंडर 14 निखा अंडर 14 नि ख'खो बाय काबाडि बॉयज एंड गर्ल्स सारनि सिनमु आंनि सिनमु हरि कुमार देबरमा साब डिभिजन इउथ प्रोग्राम अफिसार जम्पै जिल्ला वाइएस अफिस थैंक यू सर